Саламатсыздарбы? 4-нче сабак. Present simple negative and question forms. Учурчактын таңгыч жана суроолуу формаларын өтөлү. Positive жөнөкөй формасында I work, we like, you do, they have. Ал эми 3-нчү жак жекелик түрдө works, he works, she works, she likes, it does, it has деп айтылат. Мурунку сабактан билгендей эле S мүчөсүн 3-нчү жак жекелик түрдө дайыма кошуп жазышыбыз керек. Ал эми таңгыч формасын кантип айтабыз? Таңгыч формасы бул негатив. I don't, I do not work. We do not like, we do not do, they do not have. Бул жерде do not деп таңгыч формасын айтабыз. He, she, it 3-нчү жак жекелик түрдө мурунку сабактан билгендей эле do этиши эрежелерге баш ийбегендиги үчүн does, does not деп айтылат. He, she, it does not have, does not like деп айтабыз. I do not drink milk. We do not drink milk. You do not drink milk. They do not drink milk. I, we, you, they буларга do not андан кийин main verb колдонулат. Негизги этишибиз. Экинчи she, he, it does not drink milk. It does not drink milk дейбиз. She, he, it андан кийин does not бул негатив формасы. Андан кийин жалпы этишибизди коебуз. Мисалы үчүн she, he does not like to ride. She, he, it does not drink milk. I do not drink milk. She does not drink milk. Do, does. Булар жардамчы этиштер. She does not drinks milk. Бул жерде does'га өтүп кеткен үчүн биздин эсибиз бул жерге drinks milk туура эмес. Эмне дешибиз керек биз? She does not drink milk. Бул жерде does'га биздеги негизги этишибиздеги s алды жака өтүп айтылды деп элестетели дагы. Эки жолу s'ти койбош үчүн drink жөнөкөй эле infinitive болуп айтылат. She does not drink milk. She does not like to ride, мисалы үчүн. She does not likes дебейбиз. She does not like to ride. I don't drink milk. They don't go to the lake. Булар кыскартылган формасы. Do not, don't. He, she does not drink milk. Jack does not like dogs. 3-нчү жак жекелик түр болсо doesn't деп кыскартылат. Do not, don't, does not, doesn't деп кыскартылып айтылат. Sometimes I do not болобу же doesn't болобу. Бул жерге I болгон үчүн don't. Sometimes I don't feed my cat. My husband feeds her. She doesn't, Davis, run fast at the gym. She gets tired. They are good cooks. They don't need help. Алар эмне? Алар мыкты ашпоз. Аларга эч кандай жардамдын кереги жок. Таңгыч формасы don't need help. Эми суроолуу формасына келсек. Жөнөкөй формасы I work, we like, you do, they have. He works, she likes, it does, it has. Ал эми суроолуу формасында болсо биз эмне деген биринчи сабагыбызда да өткөндө жардамчы этишибиз бар эле. Биздин анда be жардамчы этишибиз бар эле. Бул жерде do жардамчы этишин эмне кылабыз? Сүйлөмдүн эсинин алдына өткөрүп жазабыз. I work десек, мен иштеймин. Мен иштейминби деп сураганыбызда бул do I work? Do you work? Do they work? Ошентип сурайбыз. Бул do, does менен колдонулган түзүлгөн сүйлөмдөрүбүз, суроолуу сүйлөмдөрүбүз жалпы суроолуу сүйлөм деп аталат. Мисалы үчүн англисчеси general question деп коебуз. Do they work? Иштейминби? Жакшы көрөбү?
Аларда ушундай бирдемкеси барбы? Do they have flat? Алардын квартирасы барбы? Мисалы үчүн жалпы суроолуу сүйлөм түзүтөбүз. She works. She likes. Does she like swimming? Мисалы, сууга сүзгөндү жакшы көрөбү? Ал кыз сууга сүзгөндү жакшы көрөбү дегенибизде does эң биринчиге келет. Андан кийин she сүйлөмдүн эси, андан кийинки main verb. Does she like swimming? Do, andan keyin subject, main verb. Does she like salad? Does she like swimming? Does he like salad? Does it look good? Does it look good? Yes, she does. Lucy likes to read at the library. Суроолуу сүйлөм түзгөнгө аракет кылайлык. Эмне дейтилик? Lucy китепканада китеп окуганды жакшы көрөбү? Деп суроо түзөбүз. Lucy үчүнчү жак чекеликтир. Does Lucy like to read at the library? Ушинтип сүйлөмүбүздү түздүк. Кыскача жообу yes, she does. Толук формасы Lucy likes to read at the library. Бул yes no question деп да коебуз. Does деп суроолуу сүйлөм түзгөнүбүздө жообу көбүнчөсү Does Lucy like to read library? Yes or no? Yes no question. Gerardo teaches math. Буга сүйлөм түзүп көрөлү. Gerardo математика сабагын береби? Yes, she does. Yes, he does. Does Gerardo teach math? Yes, he does. I like to ride horses. I like дептир. Бул жерде do I like to ride horses? Же мен суроолуу сүйлөм түзсөм, does she like дейм. Do you like to ride horses? Do you like экинчи жак катары суроолуу сүйлөм түзүп атабыз бул жерде. Do you like to ride horses? Yes, I do. I like to ride horses. Биз жалпы суроолуу сүйлөмдүн сырткары маалымат алуу үчүн дагы атайын суроолуу сөздөр менен кошулуп, ар кандай суроолуу сүйлөмдөрдү түзсөк болот. Мисалы үчүн where, how often, what, how much деген сөздөр менен кошуп, маалымат алуу үчүн ар кандай суроолуу сүйлөмдөр түзөлү. Мисалы үчүн do you work on Sundays дегенде базар күндөрү иштейсиңби деген эле ооба же жок деген бул жактан жооп ала алабыз. А бирок базар күндөрү кайсыл жерде иштейсиң дегенде where do you work on Sundays? Where do you work on Sundays? Суроолуу сүйлөмүбүз, жөнөкөй жалпы суроолуу сүйлөмүбүздүн эле астына, do, does'дын астына бул биздин суроолуу сөздөрүбүздү коюп түзө берсек болот. Where, how often, what буларды do'нун астына коюп, мисалы үчүн how often do your friends work on Sunday? Же what does this word mean? Бул сөз эмнени түшүндүрөт? How often do you wash your hair? How often do you wash your hair? Чачыңызды канча күндө бир жуасыз? How much does it cost? Ал канча турат? Же болбосо how much does it cost to fly to Puerto Rico? Puerto Rico'га билет канча турат? Ушул жерде does, do жардамчы астына биздин керектүү болгон суроолуу сөздөрүбүздү коюп суроо түзсөк болот. Мисалы, question word биздин суроолуу сөзүбүз where does she live? Ал кайсыл жерде жашайт? She lives in Belgium. What time does school start? It starts at 9 o'clock. What does she play? She plays tennis. When do you study? I study at night. When do you go to work? At 8 o'clock. What time do you go to work? Качан барасыз? When does he exercise? Ал качан машыгат? Ал саат 10-до. What time does he exercise? Ошол эле сүйлөмдү what time менен колдондук. At 10 o'clock. What time do you usually go to class? Бул жерде биздин убакытты билдирген бышык тобушторубузду колдонсок болот. What time do you usually go to class? Көбүнчөсү сабакка канчада барасың? Мында
убакытты билдирген сөздөрдү колдонсок болот. I usually go to school in the evenings. Misal үчүн мектепке кечиндеси барам көбүнчөсү. Же болбосо I always brush my teeth in the evening. Мен дайыма жаткандан мурда тишимди жуамын. Мен дайыма. I always дедик. Же болбосо I sometimes go to party. Мен кээде кечелерге барамын. I sometimes go to party. The pool. Does the pool close? Муну кантип сурасак болот? Жообун карасак, the pool closes at 6 o'clock. What time does the pool close? Же болбосо, when does the pool close? The pool closes at 6 o'clock. I eat lunch at 12. I eat lunch at 12. Эки түрү бар, What time десек болот, when десек да болот. When do you eat lunch? I eat lunch at 12. I usually go to bed at 11. I usually go to bed at 11. Суроосун бирге түзүп көрөлү. What time do you usually go to bed? What time do you usually go to bed? Же болбосо, when do you usually go to bed? Ушинтип бүгүн жалпы суроолуу сүйлөмдөрдү жана маалымат алуу үчүн суроолуу сүйлөмдөрдү түзүүнү үйрөндүк.